Ubushakashatsi bwerekanye ko mu masaha 24 agize umunsi, intare isinziramo hagati y'amasaha 16 n'amasaha 20. Imbwa ishobora gutoranya impumuro z'ibintu bitandukanye, kandi nanone ihumurirwa ibintu biri mu birometero birenga 20. Kimwe mu bice by'inzu Perezida wa Amerika akoreramo cyubatswe n'abacakara. Hejuru y'ibihumbi 100 by'imbuga nshya z'ikoranabuhanga zishyirwa ku murongo buri munsi. Dusuhuzanya duhana ibiganza mu rwego rwo kugaragaza ko nta ntwaro dufite. Ibicuruzwa byinshi bya Nike byambarwa ku birenge bikorerwa mu Bushinwa, Indonesia na Vietnam, ariko ku nkweto inyinshi ni muri USA. Impara n'ifarashi ni inyamaswa zishobora gusinzira zinahagaze. Inzu y'ubuyobozi bwa Amerika iri Washington DC igizwe n'ibyumba 132, 35 ni iby'urwisukuriro. Mu gihe utanze amaraso, ushobora kuyatanga uko yakabaye cyangwa bimwe mu bice biyagize. Inyamaswa ituye ku butaka yamenyekanye yabayeho igihe kinini ni akanyamasyo k'imyaka 187 yiswe Jonathan. Kuva mu mwaka w'1912 kugeza mu mwaka w'1948, imikino ya Olympique yarebaga iby'ubugeni n'ubuhanzi, ubwo harimo ubuvanganzo, gushushanya, muzika. Ntabwo ari ubwoya bw'urusamagwe bugaragaza iriya mihiro y'amabara, ahubwo ni uruhu ubwarwo. Kugerageza guhungabanya ubukungu bw'Ubwongereza, Ubudage bwohereje inote z'inkorano i London mu ntambara y'isi ya kabiri. Wakoze kureba ino video, mwibutsa gukanda subscribe kugira ngo ubashe gukurikirana ibiganiro byiza tuba twabateguriye. Nanone mwibutsa gukanda comment ukaduha igitekerezo cyangwa inyunganizi. Aha akaba ariho dusoreje iki kiganiro.